Famalulu a koe. Le whaitau se ese kukuila wape kau whainga lepo. A rera whamkalaki. Iai mga, iai finga ngaro fia mea marka peneka. Mara parmene ma Samoa. Ole ia rei mahea ma keu. Ole aku waku ya wa aora o whianga kama kai parbia. Aku waku ya aora whainga malanga. E kou ke malanga o kou New Zealand. O lo whakari mai le aku mu. A ka wo New Zealand. Hule o kou po ani ke unga e whai ai. O le whailonga ngā. O le whina ngaro kama kai parbia marka peneka ma Samoa. O le mea singa lela ke aku. Ka ke ngā lulue whakasi ai. O le whaki ngoma ngā ka whainga whaanga. Whanga ka whainga ro. E kasi kua kasi ngā whaingai. E leo koe rua ni sila ma Samoa. A mata a koe wako. Ai wha uma o ko. E mā roga na kia. Ole, suafa ria lela kia. Ole lau kou. Yeah. Your Excellency, our traditions and customs prescribe the highest honors to be given to the decoration of our refinements. Today, we are proposing a change. Our relations have matured, and we have learned to care for one another. Our wishes are for you to design and find the appropriate decor to the fine mat, and even include ideas and values of the Tangata Whanua. The name of this fine mat is the New Leaf. Ia. O leo ke mangaku o leo o moku le basar su ngā ulanga le papa. Ua musa foi fonga ale sangalala. Ai ka alo le baile a ka korkama o Samoa ngalo. Karikongu foi ua kala leo malio le aro kuia kua a wā leo sa vingi whapunga o mangu le kako kai au li unga lua ma le kako kai au silpa. Ia ai o ke mangaku. Ia o lea ua aola ua fionga le kai kai o le malo. La ua fionga fia me. I kulanga mawalunga. E pei o ngā whekalaifo i ai. Ia palauti. A wā le whapsanga inga ia o senga ula. I malo ia lua e whikoi kongu i ai le. Ia le whengainga whaawoa Samoa ma New Zealand. I mangaku. E la ngonga le makamuli mal whakawa. Ngā baku le mako whamalo mal whapkai. Whafkai la o kou keu whakupu mal keu whakamari. Lele foi ua maka ngongofo aku. Lango le maloringi. O le maloringi e Jacinda Ardern. E iai Samoa mal Pacifica Mau. O i foi vaenga whauwhainga i le National. O le Green Party. O le Māori Party. Ma le Act Party. E iai foi kangaka Mau. Lele foi ia maka ngongofo mai Samoa i Aotearoa. Yonga kulanga mamalu mong kulanga whalu perupenga. Mga kula ia nga momboli ako le mako whakai. E whai keke foi o nga kulanga whawao malo. Peka iangi. Ele ese Samoa polu, ese Samoa savai, ese Samoa Aotearoa. O ka kou le ai ngai kasi. Iangi ike iangi ua kele mako wham kalanga. Ai ngā ngō whawkai aku mo le whaaloalo. Langa o le keu whakupu, o oe o le kupu. O la ua fionga la valsau whapiko. Ia mga kulea, e whai foi o la o kou. Ma au ma le whaaloalo. A o New Zealand. E iei le upu leo le koha. O le upu leo le koha. O le mea lofa whare kupe. Ia, sa ngua mai pākele anga pō e whauwhaukua mai. E ku mau whawae ai sui whainga. O a whawae. O whawae o le lofa ma le whawae o le whaaloalo. Lela mako kam whai apu iai. O le keo kusi ngei e lau sunga le whawhengainga. Whawkai mo le kārsanga ma le kākua inga ngei. Ua mūr kākua kaulanga. A wal whawsa inga o malo e lua. E a whekala. Lau a whionga le parmia.
Ia, o lau fionga lava ia fia me o le sau whapiko. O le kako I ku malo. Ua ule apa lava ngisi kulanga o lau whakamari na ngā I kongo le keo kusi korua. O le kako la soma I la kou umang ka penganga ngai fufuanga uma. Le keo kusi ngai sua. Lau ko whapa lauli. Ia le ai, e whainka foi, lua whawhawhenga iai foi male, mako whailaunga. O lau lafo lea. E pule mai a kua a whai walima salau, a afe, wafe. Wha marurua kwai. Umai so mako whamkalanga. Sau se kaimi kako kaape, o le anganga ia mako. Ia whamangui aku, pe o saungo aku pākele. I laua fionga, le sau whapiko, laua fionga, I le pare mio Samoa. Mangu ke le inga, le kula I mai o ming skar kou kapingeka. Whapea foi sui mamalu o le pare mengi. Ia mako ola le lofa le kua, maua foi spingalo mako pandia. Your Excellency, esteemed delegation from New Zealand, that concludes the formalities of our Ava ceremony and our traditional presentation this evening. As the Honourable Prime Minister Jacinda Ardern proceeds to this house for her media conference, we would like to invite the rest of your delegation and also the Honourable Prime Minister and Cabinet to the tent just to your back there, in front there. We will have pre-drinks there before the official beginning of our reception. Thank you very much. Ja, a fio mai e soe ni, fio ko le palmie, tau te whailoi.